Larangan bakal Emily jangan nortiang subuh kot subhati bardem benikunang ni. Lalu kot subhali asingalapan Pdiang mah. Hani kami terat. Tersepek mah kadi nanti kata. Lalu kot dengar orang apa yang ngalapan mah. Tehang kate ubuduk bersemangat ubuduk pembeli. Mah tangba ngalak semusian lupa. Ya kasul ke bawah kajingi kancok berthai. Mah kajingi kancok. Mang tangin lecture ki yang gisam gisi. Ingin pai shoplay. In pucing drawing nam takari baga jabri. Habang in drawing de bingin drawing dingin drawing taka pateng na panwan. In pen itu nanti kering. In pen ruspa. In pelong gawai ke jabri. In ay na chicken mani gilong din mandi. Kaya kibang gina maksi to mata. Gina maay gilong din jungi. Lalu huan yan layo kanong klaim ng Pdiang siyo. Never know. Ya kadi belum mana kondisi jong atun don kampataya dai piyo isaray. Saya mahu mengalami aku buku apa but I'm trying my best. That is my part as a local Malay. Tapi mana lagi kata apa pelih nu buku apa ni contest layu pun kita berapa. Anybody is most welcome to come and contest with me. Congress will contest, VP will contest, BHP will contest, UDP will contest. क्या problem है? No problem at all. Lasau tempi yo uju Malay kenapa am day baik. Not like long term they change every 5 years.